NPYF na hek me gitang ahum dagi adum media gi chinaw chinaju hen adum khangbi ngamjaba relief camp jingda pot che yen ba miyam na matam dugi miyam na adum tongnagi ba khoi saru adum yajai blood donation camp akhoi tawjagi aduga sum makha ta ba chathaba tawrga chu akhoi NPYF na tawjari ba khara sida manipur miyam na yamna apen badi oirungani haiba bo akhoi isa thajade maramdi thoiba manipur gi crisis se masi yamna complex oiba yamna luba amukta thokidriba dugumba crisis amu oibani akhoi gi leiba youth wing si yamna independent oiba autonomous oiba youth chingda empower toba dugumba youth wing amu oiraga su tangai fadana party gi leiba senior leaders sing party gi leiba legislature wing amasung party gi leiba senior leaders singi makoi gi advice makhada ahal laman panba adugumba party amu oibani matam kharadi manipur gi crisis se fazana observe tawraga akoina manungda tawba yaba oina tawraga yamna issue jingje masi yam complex oibanina observe tawraga leiba mathau tai haiba miyeng ama advice amagi makhada nahangai akoi observe tawraga yam wana leijabani adu hojik leiba manipur gi leiba situation present situation jida makhata na NPYF na adum tuminna silent observer amagi mongda akoina sum leibase masi maram chadre masina akoi gi leiba youth wing sigi maru oiba leadersing youth leadersing masi moral down lapagi condition am lapadi tangai fadana si meeting je pangthok jabani duga ngasi gi meeting sigi yamna productive oibadi akoi NPYF manipur gi oiba dugumba action plan ama akoi kari makhata na kai togdagi have action plan ama madu gi action plan du puthoknabagi lambida ngasi dagi akoi ayuk ningdin nungdang khaidana madu sangjin jargani masida manipur miyam amasung masi leiba party gi leadersing makoi gi advice loba akoi NPYF na chatpa haujargani aduga athuba matamda masi manipur miyam ga khusamnaraga manipur da hanagum peace and normalcy poroknagri dangta kari tawba mathau tage habado ngasi maksu miyam na hena khangnarbuduni NPYF na akoi masak thokpa adugumba daita responsibility do lobu ngamdragasu lobu ngamdena lowe akoi accept tawi adu akoi lobu ngamnana ba akoi huji hona jagani aduna masi huji pawba loba ngamdabase masi ngamde hairagasu sima khakti haijage ngasi manipur gi me gi tang ahum dagi thoiba crisis se masida thawai thari base masi nahana thawai thabu orangmani le khanje aduna akoi NPYF se youth pu represent tobuni aduna hantak thoiba manipur gi crisis sida manipur je thugai na ba honar ko matamda manipur ngai je masi nahana chobu daita ma lowe ha baje masi manipur miyam na yanar bu ngaktani adugumba naha miyam ma manipur bu ngai ba naha miyam sida NPYF pu nungsiba NPYF pu ideology bu thajaba naha miyam su yauri ha base thidong laloi haina ai khanjai aduna makata na henba daita henba responsibility youthing na longno nabagi damukta akoi action plan se madu da miyeng thamjagani ana akoi gi action plan se masi sengna hairagadi khwaidagi priority topmost priority di manipur da normalcy peace and normalcy hanjalakpa peace and normalcy hanjalake hairagadi akoina sukku observe toba matamda akhang ahai expert intellectual mayamna piriba moche political solution natuna upai leite haiba je masi hai number 1 number 2 kuki tumna hatba natuna upai leite haiba option jimaga adum mayamna pinadaba nati masi akoi gi NPYF na jun thadagi chatharakpa akoi voice of the citizen miyam gi voice akoina taba miyam na kai hairigi haba moche lobagi adugumba campaign duda akoi masi khangjarakpani miyam na hainari se manipur da hujilai bije normalcy hanjalake hairagadi manipur thugaiba pamba adugumba mapandagi changakpa adugumba narco terrorist sing do madubu akoi gi tumna hatpa aduna targadi manipur da solution porokpa ngamaroi habase masi manipur miyam na hainare number 1 adu masida manipur miyam na hainare masida manipur miyam na pame na masi lambi sida paliba sarkar lebak asibu ngai ba sarkar jina madu option du chati ga dori bra habase masi NPYF na question hangjori sarkar sida NPP ga akoi gi chatmina ba sarkar BJP na lead toba sarkar ase sida akoi gi hangjori ba NPYF na masi gi partner NPP gi as a BJP gi partner sarkar jigi maru iba party oiba partner oiba koi BJP gi partner oiba NPP gi youth wing jesi na question hangjari ba sarkar sida political dialogue haiba adugumba political dialogue haiba adugi method to madugi lambi du changjan gadabu oiragana madu kadai boba kari planning to bire sarkar sina honorable chief minister na haibi maga chu
हानदगी होना इंडिजिनस ओइबा 19th century दगी मणिपुर द लेराबा मपा मपु लेराबा अदुगुंबा अखोई कुकी कम्युनिटी दो मदुगी लुचिंग कुकी लीडर चिंग अमा ऑनरेबल सीएम गसु पाउ फाउनुरी न मरकता हाइबी गिब्रन खले मीडिया की चाउन सिनाउ जिंग नजु दम मदु आई कंफर्म अम तो बियु हाइबी गिब्रन खले मसी हाइगी माले को ऑनरेबल सीएम ना अखोई मागी हजु हजु कुकी की लीडर चिंग मसी पाउ दुम फाउनब ले इंडिजिनस ओइबजे अदु फाउनब ले बिरगदी अदुगी दो करी स्टेज योबिरगे political talk हाइबदी कुकी कम्युनिटी द नतना मणिपुर लेब कम्युनिटी कुथ्राग मरी जाय मसीगी लेब राजी तोइब कम्युनिटी सी कुथ्रा मरी दगी मैम यावबा अदुगुंबा कंपोजिट फोर्स अमा मदु टेबल द फमगा वारी सानबदु political talk कवे मैतै खक्ता नत्रगा मैतै ग नागा खक्ता नत्रगा मुस्लिम खक्ता फमगा talk तोबोदो political talk होबदी कवे दु मपुंग फाबा political talk हाइबदी कम्युनिटी पुनमक फमिनब ngamba अदुगुम political talk तुनेबा NPY न पामजरिबा political talk से मधु करम मतम द होबी गदोइनो मसी अथुब मतम द होबीरगा political talk से द अखोइदि थाजब थामे NPY being a youth wing of NPP, one of the fastest growing political party in Northeast India. Sigumba political party magi youth wing na koin thami means the political solution khakta na Manipur normal si porpang ngamgani aji thajabani aduna high ba political solution je porpang ngamna bagi damota koi kari tobu tai kari daita lobu tai ha bacha masi advice koi longnana bagi damota NPYF Manipur gi standing committee gi member taraga mathoi lei adugi tarama thoidugi manungda yamdrabada member manga di delegate ama semaga akoi gi national president aduga Meghalaya gi akoi gi chief minister su ibiriba Sri Konark K Sangma मागी अपॉइंटमेंट अकोई लौरगा अकोई यूथ की नेशनल प्रेसिडेंट द पाउपीरगा अपॉइंटमेंट लौरगा थु मतमदा अकोई यूथ की टीम अमा चलगा कोनाक संगमादगी एडवाइस करी तौसिगे अमसुंग अकोई के लेजिस्लेचर विंग गा अकोई गा क्रमायना खुसमनरगा थबकसी तौमिनगनी दायित्व से लोबिननी हाइबा एडवाइस मैम लोबा थु मतमदा होय चचरगनी अदुगा अकोई मसिदा NPY अपना चप चाबा अदुगुंबा नहा जिंगी ओइबा प्लेटफॉर्म अमा सिदा कोई कन्ना यूथ जिंगी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दो पांगथोक पंगमनब होना जगनी हाइना थमजगे अदुगा यामना मरु ओइबा मना अकोई NPY अपना अकोइना ngasi मेगी तांग अहुमदगी थोगिबा थोंनिंगदब थौदोकसिना पीदिबा चैथेंसी अथुकी बैट असुगी मतिक पीगरे नहाजिगदा मरुइना नहाजिंगदा चैथेंग पी अदुना मरु ओइबा अकोइगी मणिपुरदगी अखोई इपा इपुजिंग थवाइना ngamba अखोई इंटीग्रिटी जिदा कंप्रोमाइज लाप खक्त नतना कंप्रोमाइज लाप खक्त नतना मिसी मिना मैम थोन बदनतना वाहन बदनतना क्वाइदगी मरु ओइना सुइबसी लेबाक सिगी मणिपुर इमाजिगी सना लेबाक मणिपुर जिगी इकोनॉमी सेनमिटलोन अमसुंग ह्यूमन रिसोर्स सिदा चौबा चैलेंज अमा थेंगने हैबसी मिपतम पिपुंग फोना खंगनर वाफमनी अदुना हाइबा चैलेंजेस अनि से मसी मणिपुर मियाम अमसुंग मरुइना नहाजिंग मणिपुर की नहाजिंग खुसमनरगा लानफमदा अखोइगी मणिपुर थुगाइबा पाम्बा कांगुजिंग नोंमै पायरगा लानथेंगनबा गुमना को मा अखोइगी NPYF ना मणिपुर की यूथ सिंजे खुसमनरगा इकोनॉमिक इंपैक्ट मणिपुर की सेनमिलोन द पीब सेथेंग अमसुंग मणिपुर की लेइबा सिगुंबा ह्यूमन रिसोर्स द पीब सेथेंग से मसी खर मखै ngaktokpa ngamnaba aduga मसी ओवरकम तौरगा हानगी नॉर्मल ओइबा मणिपुर चाखोटपा मणिपुर अमदा लाखो ngamnaba होनगनी अद मसीदा हेल्थ सेक्टर दा लेइबा एजुकेशन सेक्टर दा लेइबा अखोइगी लेइबा इंस्टीट्यूशन म्याम गवर्नमेंट गी लेइबा म्याम से सिन प्रजागी सेवा तो मतमदा होजि क्राइसिस मतमददी अखोइ फजना मसीगी सर्विस म्याम द फंगबा ngamnaba होनबदा अखोइनसु अंगंबा हाइबा इंस्टीट्यूशन म्याम सिदा कोई वॉलंटियर तौनी अमसुंग डिपार्टमेंट जिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट दगी छात्र की फमम थोप राइट सिंग फंगनबा छात्र की ऑर्गेनाइजेशन लेबिरिबा म्याम सिगा NPY का खुसमनरगा कमाय तौदना अखोई की फमम थोप राइट टू एजुकेशन की मखादा फमम थोप जिंग फंगिबा फंगदबरा सिगो म्याम अखोई मियेंग चंगजनबा हौजरगनी अमसुंग लेबा म्याम चंगगा पुन्ना चाखोटपा मणिपुर अदुगुंबा सना लेबा मणिपुर दो जोम लेबा हाइबा अदु मिंथुन दो लाक्तनबा अखोई मणिपुर म्याम चंग अखोई मैम होनबजिदा NPYF सु अंगम थौदांग लौजरगनी हानदगी होंसु लौरगा लाई हौजिक्ति मसक थोंग मियाम खंगना तौबा होरगनी अन मसिदा मैम पुनमकना NPYF पु थाजबियु
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ NPYF ꯌꯥꯎꯔꯒ NPYFꯇ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NPYFꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ NPYFꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯝ प्रजाजिंगना इलेक्शन की कैंपेन से मसी बॉयकॉट तौबगी फिवम द लाइसे मसी मणिपुर की हिस्ट्री दा अचौबा मांगजबा अमा मसी मांगदा लाकपनी हाइदना आइदि लौजै अदन मसीदी मयाम मतम चारिङाइदा पॉलिटिकल पार्टीजिंग पॉलिटिकल लीडरसिंग मकोइना मिचम मयाम जे सिदा मरमदी डेमोक्रेसी चतप लेबाक अमदा इलेक्शन हाइबसे मसी इलेक्शन हाइबसे डेमोक्रेसी चतप लेबाक दा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हाइना इंटरप्रेट तौरगा कुमई हराउगुमना इलेक्शन जे सेलिब्रेट तौरुबदगी मसी मणिपुर की सिगी लेइबा सिचुएशन जे सुमाइना वाबा ने हाइबदसु हाइमन बथो अन इलेक्शन सिदा डेमोक्रेसी चतप लेबाक ता इलेक्शन जे एग्जामिनेशन दौना इंटरप्रेट तौरगा हम सीरियसली होनरगदी अखोई मांगद सेंगना MP इलेक्शन लाए मसीदा मणिपुर की इंटीग्रिटी दमत लाउबंगंबा मणिपुर की इंटीग्रिटी दमत खोंगमंगंबा आदा पार्लियामेंट लाउबंगंबा लीडर अखोई थाबा मथौ ताई अदु थागदबदुदा अखोई तसेंग तौरगा थिंबंगंबुदा ngमगदोरबदि फरे कोना तपना तौरसु ngमोइदबो ओइरगदि मदु एग्जामिनेशन मतमदा एग्जाम तहौददना को सोमदे एक्सीडेंटल MP गा थोक्सलागदि हेना मणिपुर की लेइबो क्राइसिस से सोल्यूशन पोरप ngमगनि हाइबो थाजदे अदुना इमा इबेंजिंग की लेइबो सेंटिमेंट मैम लेबम थोई मसिगे दाइता पॉलिटिकल पार्टी जिंग लोबम थोई पॉलिटिकल लीडर जिंग लोबम थोई अदुना मतम लेरिंगाइदा फसना वारी सारगा मणिपुर की लाकदबा MP इलेक्शन जे तौगदोइबो तौरोइदोइबो अगना पुरा थिंगछि कछु काइदे म्याम पामा तौदबो यारोइदबो ओइरगदि मसि यामना फेयर ओइबा इलेक्शन अमा यामना क्वालिटी लेबे इलेक्शन अमा ओइहनिंगी हाइबगी अपाम थमजरी अदुना अखोइगी NPP की ओइनदि हजि इलेक्शन हेन लुदे मणिपुर की क्राइसिस हेन लुई अदुबो इलेक्शन लागदि दिस टाइम we will go with quality not quantity quality लेबा अदुगुंबा कैंडिडेट नहाजिंग सिदा हौजिक मणिपुर की इशू सिदा एड्रेस तौबा ngमगदबा तौरिबा नहाजिंगना NPP दा थाजरगदि NPP दा चंगागा फजना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अमा सेंगत मिनजी हाइबा रिक्वेस्ट सु आई तौजरी।